Ascape Ukipana, muy buenas tardes. Hoy vamos a revisar partes de una computadora en Aymara. Atamirin Chikana Kapa. Hayaya. Atamirin Chikana Kapa. Limsuri. Limsutlapi. Hamokiri. Kantayanya. USB punkulla. Achaku, tuyuya, limtaqilqaña, parlaña, USB pirwachiri, lika katoqiri, arsurinaka, unta, likanayra, qhanawikucha, atamin pirwachiri. Akaja, nayan qilqt'ata, ukampirusa, nayan amuyujawa. Es una propuesta personal. Askikipan, hayaya, hilata, kuyakanaka. Akanakawa, atamirin, chiqanakapa.